Itis na yanda mange boigon korenkabale omubere bwensi asamarwire buna prostate cancer asamange batalire imeju muchobosongo asamagacho asansura complex center of capital roundabout angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Munchumuligiri bono na gukone ndonsi asobereta semargoba yabono shinga kchini ko kwaligania SMS ya mangana majya nyaro kumanyigati yari twabereta ko kwaligania ku rasemambia yarenge ntambe weka chinse chikabono chabono margoba li tukerikiriya Jumaine sarki komina kenda umukinyo gatatu mwaka boikiri bubere na meronge bere nene na mange hagende to korekana inyarabono nigo amangana manga gendrete kumulekerwa ne mono asogwa kugusiko we kadelia Ensa FM asinya gatari chirichia abanyene gose private hospitals awasa abarwiri bagasinya gatari ane mono asensemo ye county ya Kisii nabo igombanyareti konyora obugweni bwabo agwetrase kadi ya Ensa FM engana baganda takoreta liberera litinde boigo inyorobna omurebwense William Samuel Ruto bono niga etiribene ane mono lichi kuri affordable housing asokobekese ngobono chomba chirigolianse wekachi kwagacho ne bango agoika echi korwe wayungati yaria toje kumurekero moncho muligelia semargoba ya bona sayo munenda mange nabo kandra gotubwate gotera semeli mtandao nsemo ya Facebook nabo gotena buna Ndizi TV News Digital nabo gensemeli ya YouTube nabo gotena buna Ndizi TV News tobase kweba gotubwate gotera se website yetu ya butambe buna www.ndizitv.net onyara konyora ayo amo nayenda mange nyirabono ulitokubwatira nero gotera somo no bimenyelio igakoro kwa Lydia Mose ekerekere Petro nira mukira akoneke chibi chamuri wicha wikira senchira yobo ikino senchira yoko ya chuto moncho muligelia tigango tunyore imanyiribyo asense Eyemo yabono margoba kaki omugabano ito simbarati koranje asoma bugwanja twere omweshimiwa geshikekero geke okoborigo nigo korrogo chasomo governor be county ya Kisii Paul Simbarati gochoro mokonyo yokurwa sense meria nyaribali bono nyaribali masaba bamochorere joeri gesuka. Our border and our mama mboga are family in our equation. This program will make it possible for a mama mboga who today pays rent at 3,000 to pay 3,000 and own a home in Kenya. Omuraibwense William Samuel Ruto nigabe kirese yogo itiri chikuriyo bagachi bwe chinyomba bona affordable housing go ikekore kaneba ngo ikoerwe we nigate birumurobori no konye boda nabo igona wa mamboga. Echere ya basongo yetakire utwara basibwa 700 lakini bono yebwata abasibwa angemara kabere omubaro wabasibwa nigorokane gwitinya na sechere ya Kisii prison imeye county ya Kisii ya serikali togare iria chera asa yomo nenda mange saranso kibano twemanya senchira yobo kirano yeterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha ujakema sema na mayeto kuchaka kurwase bunga ya nyaribali masaba imeye county ya Kisii gati ya menye kurwase nsemeji bono ni kuba muganiriyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwane kebunango choraro mokonyo bo kurwase bunga ya nyaribali kubatekana buna oyo kabeiro mokonyi bo omu governor imeye county ya Kisii Robert Nsare munda ni gale kurwase nseme nyaribali asebona banyaribali bono baganiriyo mu governor kwiraniyo kabugoja nsemejo nakonyara komo choro mokonyi kurwa nseme nyaribali gati ya menye kurwase bunga bono ya nyaribali masaba ni kuba
nirio mugavana anyare komochora Joel Onsare Gesuka buno mokonyoye babwatirane asugikirne mirobirio ane mono ase konyera county ya Kisii. Magega yogwa kwa isiko kwaye Dr. Robert Monda asomo Governor Paul Simbarati abwate amatko 18 gochora omokonyoye na boigo ebunge ye county ya Kisii amatko 50 nomo wetia ogochora ku mugavana nigo abamenyi be county ya Kisii bagendete kurwa ebirengereri byabo asoyora bega koegwa ekirogekyo okwana egati abamenyi kurwa ase bunge ya Nyaribari Masaba nigo babolia arati gochora Joel Onsare Gesuka koba omokonyoye asibane kebuna nigo aberiga kubabwatesia kurwa chinga kiche campaign goika bonoiga Joel Onsare Gesuka otemire sana utara no mugambi Simbarati no montomuya na nere gavana yetu tomosigete sana sengenya na Onsare Gesuka erure gotara naye nonyeta likende asense Amayia county na indunya etogo saba munabanyaribari na into motoere ekerogo abanyaribari abaro bagokenga Joel Onsare Gesuka munatari naye no munyorite asobonda bwao muna mwate abanetie muna kwanete ngakiyeri echi campaign chinga kijon's echi campaign nere bweka utigarete kagotebanga nonyemo konge gura mongere nango na Simbarati nigo bairera obuya bwa Gesuka anene ase okobasira abanyaribari ase merobelio boigo nigo babolia omugavana wikirania eira yaye ase okuinyora abamenyi banyaribari Masaba eliokoeneke bunambale amo ase obokoleri bwaye watemire sana okonyira abanyaribari imegende yonsi pi gokiraniali okobwatesiri unaliri kwachitari kunyakoniro ngo ngwatete ekero onda bwigora inyurwa so onda bwigora naye bona ndwagusabira omugambi moinyore ase kirogeke ekero governor achitegaiga ase Masimba ward na teme sana gukwana ingakinenje muranchore mubasa kwebo mu governor tukuru Simbarati nango kwana Nyaribari Masaba rugura ikinakikero kyalinge kororoka nanga na intwe Simbarati ngamotole naye chinga kiechio boigo nigo bairera okwegena kwabo ase Gesuka kubwatkana no bokoleri bwaye abeire kagoikirania boigo nigo baenekia kubwatirana no mugavana anene asensemo ya Masimba elinde goikirania obokoleri omane omugavana ito twatene namo naye koruna kwarenge campaign mpaka bona ganto tene namo naye Masimba ward no maite ganto tene namo naye muno munyaribari koranje to ekero geke kyoba deputy na andre nalitora renga ki note ni namo na intu note no ngotebera ngabanyaribari twakotinyetia mariga togakorusiare na intu totage totorusiare oto ekero kyoba deputy ase gasi akorere ngiya na watoro singana ne rura tokonye abamenyi banyaribari Masaba nigo baereire obokoleri bwaye Gesuka asaberega kubabwatesia ase merobelio asibali no kwegena buna nigo arabega kubalentera amagendero ase bunge yo kiarabega koegwa libaga ono nare goteba iganga Mr. Governor Mr. Onsare Gesuka nero garete togakumanya nero gotomorenterete Nyaribari Masaba ono buna kwa irire kirogeke na nda sande na batware gusaba ngo mugambi oito na intu otare na Gesuka orore kendo gotoera Gesuka otare nere gwetera se gari yaje ekurukwa Gesuka keasi egari yakonyira abanyaribari baito asogo tokonya ase aita kurusie mebere mocheri ekero tubwate kisabari ase ligo lirike rabago tobekera maguta ekero tubwate no echinyangi ekero tubwate mejegende yonse no ne yagira chwese ni abana baito ige gari yatokonyira ase Nyaribari Masaba gaiga Frida Kerubo Ndizi TV Mono omuliketo Frida Keruba soroboti rwa centre yobo ikirano mwancho muligiro gotigara boigo komulekera samangana lengeto wa kwisi ukoyo kabero mokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Onsare Mondani gobono omo senator oseno nominated senator Gloria Roba oyubono oligati ya bale kokoboko engana yo wa kwisi ko komo yo kabero mokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Mondani ara bareka we soka tentune ntangani mago yogo kwana se bunge ya senate goro yobo koribwa yo omokonyo yubo mugavana aimeje county ya Kisii Roba ni gate biro ne senate ni
ya murekerete engane ya sobeme asa mentre gotse abuna mangana yobo kenyomba go samangana ye family tairi osomostari yobosyo anemono ase amamochari abeta kumbwaterania oyo kabero mokonyo mo governor we county ya Kisii Robert Monda kolengana na Gloria Roba ni gate beruna igobono amamochama na abeta ko muiranka oyo kabero mokonyo mo governor we county ya Kisii Robert Monda ni gobono amangana lenge tobo kurumi anasokurulia akiria shilingi chirwe Eyemo ocha somo tenene we company ya machi ya Wasco aigase county ya Kisii ayungati ya mangana gate abuna abeta ko gobuli tomono aso wakukwa yesiko korwa sobo koribwaye chenga kechi Roba ni gate beruna senate ni ya bwate getambo kirona keyo tigia segetambo kirya abeta koimukia aso konyara ko mwaka isiko omura yoyo na gate abuna ni go ya bere bono kirokerie kiyago chi ase bunge senate ya sogote abuna tiri kubwate mangana siasa na mangana yegenka chenga kechi ni garo kurogo tingo chi sabara ibonsi kurwa sorongo Gusii kone kibuna ngo karabaro bokorri bwabo asenchire bwonete batiri ko ibwaterane na mangana rengete obukurumi. The evidence was damning. Everything was tabled to showcase the basis of an impeachment, and the issue there of abuse of office came out really strong. The issue of corruption came out really strong, na ikafika kuwa kama mimi ningekuwa na kura ningepiga kura kusema Honorable Monda aende nyumbani kwa sababu ya ile evidence ambayo ilikuwa pale, lakini mimi sikukuwa na kura. Kwa hivyo nilitumia ile duty yangu kama nominated kuongea na kuweza kuwakilisha wale ambao hawana sauti. Nikatumia sauti yangu. It is not about the politics. Omanyete, if you come to Senate to impeach someone because you do not support their political ambition, that is not a ground for impeachment. Grounds for impeachment huwa zimewekwa pale. Kwa hivyo kuniuliza kama itabadilisha pale siasa ya Kisii, siwezi kusema. Lakini kitu ambayo najua imebadilisha ni kuwa viongozi kutoka Kisii have now been put on notice. Kumaanisha kama ulikuwa unafanya siasa ya ufisadi, siasa ya fujo, siasa ya kunyanyasa youth, kwa sababu unajua pale ile issues za Monda zilikuja, pia familia ikaja ikaleta issues, lakini impeachment haikuwa kwa sababu familia yake ilikuwa wanapigana na familia yake. Impeachment, wale ambao waliweka kura na kuambia na kuhakikishia kuwa haikuwa maneno ya familia, waliweka kura kwa maneno ya basis of corruption na abuse of office, na hivyo ndivyo Honorable Monda alienda nyumbani. As per the constitution, Honorable Monda has the right, if he feels that the Senate did not do a proper job, he has the right to appeal, to go to court. Na angaliwe pale pia wataangalie basis of impeachment. Lakini mimi nakwambia kwa hakika kabisa, wale ambao waliweka kura, na mimi nimekuambia kama ningekuwa na kura yangu haingekuwa kwa sababu ya yule ndugu yake ambaye alikuja pale kusema kuwa Honorable Monda ni mtu mbaya. Hapana, that is not a ground for impeachment. Lakini the ground for impeachment ni ya kuwa kuna pesa 100,000 ambaye ilitumwa kwa managing director, hongo ya kuweza kupatia yule kijana kazi. That is corruption. That is a ground of impeachment. Aboigo senkwana ya Gloria Roba ni gobana nyare ko mobolya omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati kwane kibuna sekergo kyobo konye kyo obo governor aigase county ya Kisii ane kibuna ko mochoraro musmart go somongina senchire mu yoko nyara go sira no gikirania magendero ase county ya Kisii kwane ngano Roba ni gate birebuna abasmart mari barikoligiye birogo byoburai nabo igonere bya anyara go choro yomo bo kunyara ko bwatana nere imeye county ya Kisii. If you look at the cases zile zilikuwa hapo awali, ukiona wale magavana ambao, for instance, Sonko alikataa kuweka deputy governor, uliona ambavyo hiyo maneno iliende kasambaratika mpaka tukaletewa NMS at one point. It is imperative, and I think it is within the law, that within 14 days that he nominates a deputy governor. Monda ametoka Nyaribari, na kuna watu ambao wanasema kuwa kama hii kiti imenyanganywa kutoka kwetu Nyaribari, lazima irudi kwetu Nyaribari. Lakini the governor has a right to pick a deputy from any constituency of Kisii County. Akitaka anaweza kwenda kuangalia huko Bogetutu, akitaka anaweza kwenda kuangalia anywhere in Kisii County. Sitaki kuongea watu wafikirie labda niko na candidate. Hakuna, mimi sina candidate. Lakini mimi ningependa kumwambia governor akiweza, kwa sababu unajua mimi nasukuma maneno ya 2/3 gender.
akiweza, na kama kuna wale wa mama ambao wamejitokeza kisiasa, akiweza kupata mama ambaye ako na qualifications na wakikaa hivi vizuri pale Kisii County, ni mtu ambaye anaona anaweza kufanya kazi ile ya deputy governor, I would encourage Governor Simba Arati aweze kuweka mama pale aweze kumsaidia, kwa sababu tumejaribu mwanaume na tumeona vile ambavyo mwanaume amefanya kazi. Kwa hivyo hata wamama saizi wanaitisha labda tupewe hiyo chance. Kama ni mama atatoa Nyaribari, sawa kabisa. Kama ni mama atatoa huko Bomachoge, sawa kabisa. Hata hiyo Bobasi ikiwezekana, ni vile ambavyo tu unajua sasa representation haiwezi kutoka Bobasi, lakini kama angeweza kupata mama, mimi ningefurahi sana kuona kuwa ni mama ameenda kumsaidia pale kuwa deputy governor. Unajua Kisii hatuna uongozi wa mama. Other than the women rep na one MCA and a few nominated, lazima tutafute viongozi ambao sasa watajaribu kuonyesha kuwa wamama kama wa Kisii tu we can actually, you know, tukipewa hizo viti tunafanya kazi. Si unaona mimi nimepewa kiti ya Senate, nafanya kazi yangu vilivyo. Kwa hivyo naona tukipea mama pale kama deputy governor anaweza kufanya kazi, na kuna wamama wengi huko Kisii County na gotigana yono moncho muligerere go ikase bunge lya Mochoge burabu aseri tukuliare ni kubono omo bunge wenseme yo badia barango aene kyo kuro wechi basari ya senseme yo anemono go chia sabana walba kuro ase chinka chintaka okono korenseme ni gabwa abwata ni korenseme yibali ganige tambukere kyo na gotebuna bachiko ne kya boro kiwango nyara barako endra na masoma yo badia barango itera service ya CDF ase bunge yuni go bona tebiruna na chiko endra go sira chisemi ase bunge yuno tokomanyugwa no mulikito jure kerubo Nchere Eyemo yogosira chisemi nigomo bongo Bomachoge burabu nolfasono badia barongo ritukoria rero abakago chakya okwena no wechi basari guchichiskuru imeyecha bisi cha CDF umochio Kenyanya. Today we've had a colorful ceremony here to mark the official launch of the bursaries for Bomachoge burabu for 2023 and 2024. We've given a total of 60 million shillings to a total of 10,534 beneficiaries. I'm happy to report that our people are happy. The number of beneficiaries this year has increased 24% compared to last year. Last year we had 8,501. Nigomo sikio badia na chibasari go chasaba na chintakana boiga bana bali chisekondari batabwati ko enyara gusaba bwato mwiboro yomo na bali ase chi university okwena nuko kwakoretwe gwanchereria gutayo. Very simple criteria of trying to assist students who orphaned, total orphans, by giving them a total of 10,000 shillings per student, while allocating the rest of us who have both parents or who have a single parent a total of 4,000 for secondary schools and 7,000 shillings for universities. Distribution of allocations was very equitable. We did not look at who voted where, because our children don't have to be subjected to some of this negative attributes that we as human beings have. So we have been able to distribute our bursaries very, very fairly. And as an office, I would like to thank my committee, the CDF committee. I'd like to thank the parents of Bomachoge burabu. I'd like to thank the students. I'd like to thank especially the organizers of this event for making it such a colorful event. I'm actually totally very happy. Na Minja Joseph executive secretary okupet Kisii County niga saba serikali go kechibesa se chiskuru asedora ne shiringi cha chirense kuoro kiuchumi gokea. Our principals, they have just given their remarks here about the capitation. Let us hope, and this one should go to the media. Let us hope that is an hearsay. It should not be something we have to take serious. That the government is going to cut down the capitation of our institutions when our country is doing very well economically. The dollar is doing very well. Our shilling now is strengthening. It has gone below 140. That means the economy is doing very well. Something has been a nightmare in our institutions now. Principals, if they tell you the people they are employing as board of management in our institutions,
You will be surprised that all the monies that come to our institutions just get vanished. Watakana nekio kia Morusio Mokonyi bomo gavana bisi nigo Muskobadia asabo mo gavana Simbarati konyoro Mokonyi oyora lete abantu ba Gusii amo. We wouldn't like to see wrangles, but be it as it may, the process has played its course and the deputy governor has been impeached. What I would like to advise the governor is find a suitable deputy who is going to unite our people. That's very important. Gingo ripota regeta seni Ndizi TV korwe bunge ya bumachoge borabu erietaria nenjuli kerubo. Biyamono muri kito juri kerubo asoro bochurwa senchire yo boikira no gotigana yo bono mwancho muri yo kubori go nigo kwa bekiro go cha sabantu eriko ne kyana mono ko ebwata ne barina kugendera ye bunenchire mu yoko nyaro go kini uchumi aso go tumeka ebyombe sechinsemo siritukulira ko mbe kia rigoma community sako nigo bacha kia sako yabo sensemeyo asabatu ene nchemera chikana ko bakonya kugendera go kini uchumi no muri kito Paul Kapokara agotomanya Negi karo kialengene kirenga kunyara kwa bagi kwa bosemia abananchi kurwa sorogongoriga uya bukwibwatanya mu byombe ekyo kyarawo amona rija nyatuka uyoromo bisomo nene byombe kurwa sorogongoriga rwa Masaba North otwacha igari goma konyorana na wanachama members beke ombe ge cooperative ge koro kwa Rigoma community development sako ekikia kia betere registered chitari kyarenge 12 omotie nyosita omwaka 2023 ukwana chinga kecho nigo ababwatani banyaraka babakonyoreri bagalia bene ko bachora bali baratunyaraka bakubara elio na barabwa banyane kwelike bunenjire ya muyo kwenyorere bisagwa kurwa serikali ili kwegendereria. Now our turn is to implement through talking to us individually, talking good of the association so that they may register in order to get benefits from the association. Probably you nyaraka bagokorwa bena munabarayi abiga kura stinsemechiga wigo nabamwatani bane nigo banyaraka bako bachora barayi batano na babere abo baratkunyaraka bako bakonya soborayi asabego batatu bachoro ko babanya committee obachori ebwakolekana buya because ase byama byoshirika gotogotumia principle ye korokunga ki democratic member control Lydia ni usuma onachorwa street kulia lero uno mochairman Eyemo community development sako ekiombe kekire sako mulachisako chindi cha Rosi Nyamira asi ward chons asi ward itaigekire kiombe kya Rosi ngwena lya ba mindongambi yamono asi ngenjo bigweterio yeli so wangu bagacha nande bakolera mangana manene yogochore committee ya management nigo abaiga bachorwa nyaraka bakorokyo mogokobo na kulira ngamba tunyaraka bakoremere mu boyikirino riko kinya esake yiga elio ababwatani besake yiga kwegendereria tekene gente kiyana sabira ba minto bachamu elito bwaterane tonyare gusuka ngorengere nge grant yekega geguchigocha ngeche kabege gotokonya kyagera batutebe tikurutangani nga bari batanyorete kwereneria achitentangani grant keriya CDDC bono ngocha gotoretera bari gento kende gegucha gotuinwa kwa sababu ne ward mwanje tubwaterana singinjio kugendie gendeke mutwe abo igo abalimi baito tonyore benefit kurwa se serikali asinginjio kwerweito ngorete mapato nonyira bohe gati abaikira na sayiga nigo bagokere gitambuko rekigana kubabolia bali siko kwanekina barabu nankwe bwatanya bale amone sako unenjire Eyemo yo kwegendereria ngote ando bali siko gali bayerere gocha ba nabo rubaso asesa kejeiga egeko erekere gochikunyara kubaye koruchiro percentage yo koira nigere 1%. Abo bisabe gabaikirane kunyara kwa bakwene kibuna abochori bwakorekane na kurwa baseme go cyasabale nigo bohigo basingiranga uboitambaro obukwelika muneche sako buna bakwerera mobe abo mubabo bali bago chikokonyo ekeombe ye sako ningendekia because ne biashara go beka chibasa cha ororo nande wachitumia cha gokonya igo bali wanspi mutaracha mochegere monyoro gokonyoko igo kogenderera busio egeto tuchikonyore grant yeke goika tutware mo members goetanie kegwange ikimore bono iga mokoromokia tunyora abantu abange tobeke cia chetu chinyinge egere tusuke busio responsibility mwaerwe kamorante etigane ande gochibono riorio libaga gokoro amagora akoro salitaya
tara iga bakarigo mando togene ng'urwo cha makorache pia ginko ripoti gitasini kya wanjete kya Ndizi TV kurwa sinseme chiga chigeti kirigoma ime ya sub county ya Masaba North me county ya Nyamira injego nguruko Polycarp okara no murikito Polycarp okara soroboti rwa centre yoboyekera no mwancho murigere nkumanyi kubuna biro byane byabere biko butoka kubwatikana nemero biriyende kubwatina mange twakoregane to mwancho murigirya aitra kumanya centre yoboyekera no tikoraga isato chia butuko anemono igoro yechera ya Kisii watukuna abasibwa nigo baitinyanire sechere yo nabo igo nigo mubaro yobwanete kurigirirwa ajunga techiri botura tukomurekera anemono asobokonya mune chiruboti chinde nabo igo buna Ensa agenda tekoreta obokorre botari yoburongana mona sinyagitari chirichabanya no se private hospitals za cyo kumanya yuko na bantu bekara sinyagitari nambanya reti obo bwenia aseri tukolera yo muranda mange tomera ne chikuraga isato chia bono butukoli tobwateranere goetera somo no bimanyereria igakoro kwa Lydia Mose kero kilipreti no lira mokera ayene kibuna kwanyorere goetera asenchire chibicha amonirigia senchira enkena no ku mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeria YouTube tunyorobuna Ndizi TV News website yetu www.ndizitv.net unyari kwemanya nanda mange tomera ni satu chia butuko literana nchinkro kwa Vincent Onyancha.